Ki nong kersan jong ke silong lajong kila syat puk hadin ba ke silong lajong kelala ban penikhat persya ya ke FC Goa ha ke Duran Cup Arjar Arpusau kabala penlong Hamadan Jawa Halal Nehru Stadium Shillong. Maria Put referee ya ke jing penkut ya ke jing ilakai ki nong kersan ke silong lajong kila syat bat kawe ik sabti da ke jing kemen. Ke jing la jong ke lajong ban penikhat persya ya ke FC Goa kala penlong ya ke ne ke tim na ke jela menyok rung sya ke quarter final ke ban salong ha ke arpway trik mentau benai ha Jawa Halal Nehru Shillong. Na kaliang kinong kersan jong ka Shillong lajong kidap da kejing kemen bat kikmi lentiru ba ha ke arpway trik ke Shillong lajong kan yok benra ya ke nam jong kejing job.